Ngatho na nchone kiewe mutegero weru TV no tubokona kanya akwatana badu kindeto chetu cha weru tha mwanja oni beto aweni wa Kinyero tukiambiriria ni ati DCC Wegembe North na ithirite agieta ati makarika ya anabani ni kwetha bakigia neu wamuna andu atia kimombire kuonekana ikingia nteri Chegembe kionanilia ati akariba nteri bethirite bakiringa riboti gaita karama karika yaya kwithira ye karika ariwa nteri ringi kuonekana ati namba inigi muno ikionanilia ati akariba nteri batithirite bakiringa riboti agaita karama karika yaya kwithira ya kiumira. Tushikane pamoja kumaliza mambo ya GBV. Warira makarika ama agenda based violence methirito makionekana maingite ntereino o Chegembe North. Edward Njoroge urani DCC mugwatiri wa Chegembe North ariuga ikwithirwa anto bantereino ibamenyete umenyo oba kuthia kuringa ripoti igitari au ntu bobo athurithika. Cases ziko nyingi pa Chegembe North ni kwa sababu zinaripotiwa polisi. Inamaanisha kwamba kumekuwa na enough sensitization, watu wamefundishwa, watu wanajua haki zao. Kama nikidhulumiwa nafaa kwenda kuripoti kwa kituo cha polisi. Ni maana unapata hizi kesi ziko nyingi hapa Chegembe North. Unapata kwingine kesi ziko kidogo. Haimaanishi zifanyiki, zinafanyika, lakini watu hawajitokezi kwenda kupiga ripoti polisi. Hapa kwetu ziko mingi kwa sababu watu wameelimishwa umuhimu wa kujitokeza na kupiga ripoti. Violence kwa wamama wakipigana na wazee nyumbani, kwa watoto wakidhulumiwa tunaletewa. Wakati tunapoletewa, naomba religious leaders tusimalishe maneno hapo. Kama mambo ni serious, kama watu wamepigana, ni vizuri uchukue hatua inaofaa ili huyu mtu apate kuadhibiwa kama anastahili kuadhibiwa. Kama si kesi ambayo unaweza kuando hapo umalishe, ninaomba upate kuchukua hatua uipeleke mahali inastahili. Ogwende bakiuria antu ibathina na kuringa ripoti igita ria muntu ethirwa kiringithika ani onto oboriko burabokonene na agenda based violence. Kama umedhulumiwa usingoje na usiogope, useme una pesa, ukae nyumbani na umedhulumiwa, ongea. Na hata ukiona rafiki yako ama neighbor wako amekuwa dhulumiwa, wewe ongea pia. Tusinyamaze, zote tukue ambassadors wa kusaidia kukomeza hii dhuluma za kijinsia katika Chegembe North na Meru na Kenya kwa jumla. I want to request our community, our Meru community, in case there is any case of violation, tafadhali ninaomba watoto wetu ama mama ama mzee mtu yeyote mwenye amedhulumiwa aweze kwenda hospitali before 72 hours are over, kwa sababu tunahitaji tuzuilie magonjwa kama vile ukimwi, tuzuilie mimba za mapema, and then pia tuzuilie maradhi zingine zile mtu anaweza pata kupitia kitendo ya ngono, na pia tuweze kupeana psychosocial support. Kuma Chegembe North, Wetan Class Chabari. Kathoshe mwenye mnokiwe ni Class Chabari no ntubori boti utugitana mbere ni ati skuru kathomba kumanterera njomo mbere South County ne Embu ichithirite kiamukira irio bioteithe kumankie muntu awendi bopo ya ntuko intale ya kinyuma ya irio binge kwethia bikinenkanirwa ki skuru chia mwingi buike ndote theri aritwa kwithira batari nge kega itakathano wamune intobira bethirite bakiamukira ni amwe na mpempe michere mungao na inyama uta ya kurwarita mwanikie nacho koloki. Sukuru nyingi thiini wa gicigo mbunge kia Mbeere Therero na Mbeere Iguru thiini wa kaunti ya Embu ni mathiete na mbere kugwata utethio wa irio kuma kuri thirikari na andu a wendi mwega. Kuringana na mutongoria wa gikundi kiramenyekana ta Paka 10 niwe Humphrey Njiro ni mavecanite irio iria igutethia arutwo aya kuthoma tamu ino ya kathatu na meke wega igeranio ciao. Kuvitukira ofisi ya Deputy County Commissioner twaoka cukuru ino 15 twainengera irio niguo ciana cia cukuru icio ikorwo na irio mbiganu ikande kuthoma nginya tamu ithire withire ciana itikanda kuingatwa ni tuce twithandi tamu na tungiana ciana cia twithire cukuru gutena musuko ngera mbembe mboco na maguta na imo tukinengera micere iria ina ciana cia special. Mwalimu munene wa Kanyarire Primary niwe Caroline Kagendo akiamukira utethio uyu arauga irio ino ni iratethia arutwo gwikara cukuru na nginyagia kwagirithia ikiro cia kithomo kiao. Ciana iteteraga cukuru riu nondu irio ire kuu, ona mwana uria wina thina biu ni aukaga cukuru nondu tukaria na tuthome wega. Giki ni gitumite ciana ciaukira gikithomo
giatuma ciana ititiraga cukuru na population ya cukuru no irathie mbere na kuongerereka. Guko sivo wa mwena uyu wa Gacoka niwe Njenjomo akiuga ikinyo riri ni riravuthiria aciari murigo wa kuthomithia ciana ciao naguo kuongerera na njira nene ciana iria irathoma na kuvituka. Kuma riria murandi uyu wambiririe no tethetie muno tondu ciana ni ifotete gwikara cukuru na ni irathoma wega na aciari nao ni makenerete murandi uyu tondu kiwango kiria makoragwo mathiriritwo wa gia kuruta cukuru nakio ni manyivagirua ukithira aru muciari nurakanda kuruta tuirio tuu akiboost kana gake koguo na drop out nacio ni inyivite uria twana turarandarandaga guku nja. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Aritwa ba Meru University batariritie kuria kwanirwa kwa kumani na makarika ya wagagia bokare yarayonekete kwithira yetabarikia ntere iyo bari waru ngurwa mwaka yumwe aritwa bana ibethirite bakiura wa kumani na wagagia bokaria na renya botariria ati ibethirite bakiandika barua kiatongeria no indi bataithira bakiamukira machokio ibeyene mukana yantuku mwanja itawa byantere kwithira bikibwithwa ni nyantuko 60 barabara tunini agotiri tukwithira tukibwithwa na ithira tiu bakithira bakilazimika kuandamana mwanka obisine chiatongeria ba mwanka gaitakara kiriro kio gikethira gikithikirwa. John Thiga aina chuna njire kinyanirite. Arito ba University ya Meru ntere chianchiro gukurukira utongere bo arito ba jukuru eno ibona nite kuria kwanirwa ko ikira bakua ikonyoka gokaria ntere ino mono bakiuga mantu megenia na mata untu kura arito barara na gakinya akube na jukuru ti gitaga nkanaga untu botama ukaria buthukanga bonene na gakinya barabara ira bokerera kube na jukuru wana na chithukangite bonene. We are calling upon the county governor to liaise with the area MP to ensure that they establish enough street lights along the Comrades residential areas from Maskan to California to Aina to Shaku. We are also calling upon the county governor to liaise with the area MP, Dr. Mutunga, to ensure they establish enough police patrol. Kitakia thoko kena merina itoringerete the MCA toringerete area MP barabara ya kuma mchero mwanka konene na kuma mchero witia Maskan kotena lighting na itabe kutetia bite kuritangwe na kese sa kuinya kuma to kuma bisine batwe ana kora wabange bitangwa jara. And hizo barabara they don't go to classes when it rains because kuna matope hawezi araba kuotiri ubichi batathungirite bakinenkanagira baro akenda bakathikirwa matheta mende utie mutongeria ukubathikira buri muthigi kile leo tukuga mheshimiwa MCA wa Ntore Jankomo mheshimiwa Kithinji amwe na area MP Dr. Mutunga. I want to call upon the county governor. We have wrote many letters regarding the insecurity of Meru University, and therefore, seeing that no action has been taken place, we call upon all students. When you are going to release a memo about the issue of insecurity, let's call upon and prepare our rubber. Comrades, power! Banenkanirete mukana wa ntuko muwanja gutigira matamonthe mamara kube na cukuru na guntu kwari to bakurari magwankana na waya kwithira tugu maandamano mabakarutho obisi batakithungiro kuthia bamenya imbie kurera jingi. So we are giving you 7 working days for you to call our student council, sit with them down and address issue. Failure to which it will not be business as usual. Natouga MCA Kithinji Governor Mutumanto ithinkia thikiria maromba jari to ba Meru University ethera tiu togakinya njirene na bote tuita njirene. We are telling you that the area MP, the governor, we are going to occupy those offices and it's not going to be business as usual. Kiripotera mzocia Weru kuma ntere chianchiro tigania West mbeta wa John Thiga. Kathosha mwanya mno kiwe John Thiga kiwe mutegeri na kibonde brabetite na mbere na kurumira ndeto chietu chia Weru thaa mwanja ugeta kuraya tucokirete nyuma ya kaita gati kuraya.
Grace Park Medical Hospital ni cibitari ire tongeretie kiri wajani bo tungata bogima bwa mwiri na iri na uteabwa kinande gutigira aje baraba gutungatirwa ku iba gutatirwa bwina njira ibatere. Poshmark Meru College ni kwa kanya arito bonde barabara ikiti form 4 kuigwatira umenyo bwangu gechia ubundi na utea. Turi na courses mwanya ta beauty and hair dressing, computer packages, foreign languages ya French na German, cake baking na pastry, barista na mixology, fashion and design na inge nyinge. Ujokane bo mweri jokenda ni bwetete na mbere eja wigwatire kosi ye kukureo. Turiongere Ntege Plaza ngoroba ya Idhato town ya Mutindwa. Kumenya manto nkorokito ringere dimu namba 0754 244 244 kana 0700 819 685. Poshmark Meru College. Skills in marketable courses. Jokera kwe nturutimia jokere nchiru. Wewe FM no koka gutamba takaro kwasie. Anno kumenya no utonge gukurukira Times UDT Sacco geria na arua gura shares kenda kuigwatira kanya gaka. Kugura share imwe ni chiringi igana rimwe aki na urendeka kugura kuma shares 10 gwitia. Muchindi wa kiewa giki nene akamukira ngari muthemba jo Probox. Nkuruki kuri na biewa bia okiumia biliani amwe na gift hampers, airtime, bikibiki, ngombe chegu kama fridge, solar panels, TV cha inchi 43 na kinya laptops. Omoka na Times UDT Sacco. Gurashias na arua wichindira biewa bibi. Nuntubo anteto nkuruki turiongere obisine chietu nkubu kanoto andikire email kire info@timesusacco.co.ke kana uringe dhimo kire 0703 770 457. Nkuruki no uriungire ndwanyi chietu ntere chankubu, Mitungu, Kariene, Githongo, Makutano, Timau, Mukodhima na Kinyaka Dhwana. Omoka na Times UDT Sacco. Times UDT Sacco, your timely financial. Kama ungekuwa strict kwa watoto wako, Fifi will not be in this situation. Oh, so now I'm the best person kabisa kumguide. Ama nisonge kando muendele kuwana kama wajinga. I gave you one job Steve. No stupid. Who doesn't want to be around Jackie Matibia? I'm priceless, trust me. I don't have to tell you, like, you have to treat me like a boss. Keke, kabeja na kamutu yake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi nyenye na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Moguri wa kinyandu kene eti ya motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo mudhongi na nikweta gogwe na nje ku nutrients na shio chabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na nice extra premium. Feel the pure, unfiltered power of football on Star Times. And he's taken Football as it's meant to be. That's the Bundesliga experience. Renew your subscription today at only 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder. Feel the passion, artistry, and strength. La Liga brings you flair and creativity of Spanish football. The rising stars of the Saudi Pro League, the high-stakes energy of the Saudi Super Cup, and the unpredictable thrills of the Carabao Cup. Renew your subscription today at only 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the Dish Decoder. Download the Star Times app to never miss a match, even when you are on the move. Star Times. Enjoy digital life.
Ngakwata ogeni orengi na nkatho cia mwanya muno nontu bwa kwithira witite mbere na kurumira ndeto cietu cia weru thaa mwanja twicokera ni ati Seneta wa kaunti ya Nandi Samson Cherargei no lotete kanji ya mangavana nyuma ya bo kurea kurekeria barua cia wandikani kimaabitha ba UHC bakienda thirikari kwamba kurekeria bilioni 9 ira irendekana. Cherargei ariwa mangavana no kaba ucherethiria wandikani bo gutina gitumi gia kwana bro. Mwandiki wetu wa ndeto kuma muciĩ munene wa Nairobi Anthony Kathenyaga tumenyethie na njira ikinyanirite. Pointareto nyuma kanjo nene ya magavana ya COG kumenelitaga Ministry of Mabwa mwili lea kuandika rutingo gende ya mubango wa UHC na kunenganira rutingo gibaba kiri thirikari ja county. Kanjo nene ya magavana kiuga bakaju kia rutingo gibaba kithoro thirikari nene kari kiri kigina kia bilioni 7.7 kiri thirikari ino ja county. Seneta wa kaunti ya Nandi Samson Cherargei liwaruga kwina mubango wa Congress Nyotari bwarigitani bonde balabende mubango juu kenda magavana bandika sore na ntubao kiringo geino. Mubango juu tari bwarigitani baba ulirigiro kinyamudia tariki 5 mwezi wa Septemba. The upshot is that the Council of Governors and Governors during this progress, the reason they are delaying the head count and confirmation into PNP of UHC staff is their intention, and the information we have is to remove the genuine UHC staff from being absorbed in our facilities across the counties so that they can hire their cronies and of course their political court chesters. Kulingana na Cherargei, magavana babatele kuandika ritani baba na gutumira kigina kireba nenkeretwe. We call on the COG to stop causing unnecessary delays and frustrating the progress and goodwill of the government of ensuring the issue of UHC staff is settled and enable Kenyans to access universal health care services within our reach and from various facilities that we have across the 47 counties in this country. Na nimeona governors wanasema wanataka zaidi ya bilioni 7. Ndio confirm iliyali health function is a devolved function. Na ikiwa magavana wanasema itapita ile 35% wage bill, county zote zimepita. Senator wa kaunti ya Nandi akiuga kenda mpumi mbega jonekana kiri mubango jwa UHC no mpasi arigitani bala bonde bediri to bakirutira Kenya wera bandikirwe na gutonyo misarani. Amuno Cherargei ni alombe tukudira kwina wala ni gatega ikundi bionde bianto bala bale kiro rutingoge bautunga tabwa mwele. The success ya devolution itategemea jinsi ambayo tutahandle mambo ya afya katika kaunti zetu. Kuma mji munene Nairobi, Mbeta Anthony Rangi wa Kathenya. Iboya Anthony Iboya mutegeri na kiebonthe barabomba kwithira bekinyanilia ndeto cietu cia weru thaa mwanja tukierwa ringa kwendera kaitakia oni Mbeta wa Winnie Okinyero.